Tunihin Egypt gam lang thu thiam khat na sayitin. Masanga jo Egypt gam thil kidang ta hozong tampi na say tawin. Ahin tunihin Egypt gama mun ai lo le gam Vietnam ta ho ai lo le ga vet dinga pha gam hoi ai lo le mun num ta ho thiam khat anave lawitin. Egypt ki ti ti nga ahi le adia ai hola aju chapang khohenai lo ho ti lawa adang se hin I het su ke diwa hin. Agama ichi kha lo wangun inewa kuna Sunday school chule ho indunga jong hin kijajing Bible simna ajong kisim do jing hi jein Egypt gam chu itabang hi amti agung dan chu I het su ke diwa hitain ahi le Egypt gama hi ki huila a na chi ding hita hen lang ahi lo le agam legu khang thu sim ho na het nom je a naga visit ding hita jong le Egypt gam sunga vet dinga mun nom le dei pen hola a som tabang tunia hi isai diwa hi Egypt gam hi adia pyramid pharaoh chule mummies kiti ho ailo le monument ti ho ja hi min chi di se da hin Egypt gam akimin pha atinga ahi le mi ho lungsunga hungkilang masapen chu achunga ihin min pha ho hi ahi ta le jin hi ahi le Egypt gam pyramid ho ti lawa adang mun Vietnam le mun kidang chule mun hoi ta ho la a ama sapen dingin Cairo kiti hi na veute Cairo kiti hi Egypt madinga a capital zonga hin khopi lin ta le num ta kha hi a khopi sung hi na zot lut na chana amuna thilhoi ta le lamdang ta kisim ho namu pa jing ding a hin lampi dung jo se in monument le khuthim ta kisim sung man tam le sung wal ho mu thein a dim jeng in hi Cairo khopi sunga citadel Al Azhar Park le Cairo Tower a temple le museum ki theo hi gavet te dinga mun num ta hin chi ho ti lawa mun dang zong milung la ta adim set kin in hi Egypt capital khopi hin kai thang min chi ta khat zong au min hi chi Khan el Khalili kiti kai thang hi Islamic center kiti namuna hin medieval khanglaya kuna an hi ta ne hi chi mun hin azem hoi ta kisim thau mei sung man tam pun jem hoi ta kisim hole nisi anhun na man cha ding thilza chom ahi lo le mi himin ata asa a aman cha ding perfume le thau nang tui ho jong tampi mu thein au min hi chu jong le hi che kai langa an kini na hotel le restaurant ho jong an tui ta serve a bolun I ham khat be tep khalo hi la kile do ding nu mom ji poi ati win hi Cairo khopi sunga vet te dinga phakit kha chaile hi chi Coptic quarter kiti namuna hanging church kiti khwai in hi chi in hi masanglai leng in pi anaki sa na Babylon fortress kiti chunga ki sa hi abanin Giza hi Cairo khopi to kinai cha chale khanglui thi sima ki seimin thang thil thupi ta ho anei na ji a hi min chi ma jing khat che hi hi chi khopi hi Egypt ma dinga pyramid min chi pen ho dinga amun pi wa hitain pyramid of Giza a hi lo le pyramid of the pharaoh Cheops kiti ho khu achi sa kum 2500 BC laya anaki sa hitai ne hi chuzong le pyramid of Khafre le pyramid of Menkuri kiti te ni jong hi azaw thai ne hi hi chi pyramid ho ti lo hin Egypt ma dinga thil sim kidang kit kha chahi le the great sphinx of Giza hi a hi kini ne hi hichi het jingna thilki sim lin ta hi mihim luchang lim le kp ba kai ta sapua ki sima chuchulai mi ho atha hat danu le achi naw vet sa na anasim wa hin alim le amai chu sulam akingat sai ne abanin Alexandria kiti hi kongkai mun khopi khar hi kinin khanglui la ya kun thusim tampi ahin nei na ho ji hin amin chi le jing ne hi hichi mun hin tui panga ki sim lighthouse ho thupi ta khat jong omin hichi khu Seven Wonders of the Ancient World in zong apangin hi chukeu chu hilowin hi chi khopi hin tu lai modern khanga dinga apoi mole mi la thei ho jong ana nei su ke in a khopi hin masang lai roman te to anaki sa lai wa a khopi u roman ten ana su se sao anung ho chu sim phat lowin a hi banga chun aveng binun a ching tu mun hi hi chi khopi hin temple palace fortress monument kiti ho akhang khanga phat chum le chondan za chum mi ho akona anaki sa ho jong mu thein om su ke ne hi chujong le Alexandria khopi hin tui panga kichip le na thei beach nom ta jong anei kit hi abanin
Luxor kopi hi ancient khanglaya Thebes kopi akisusit nanunga kuna kisado ahin hichimuna hung tourist ho atamzo a kopi monument ho vedinga hungji wahi hichi kopi ahi the great temple of Luxor le Karnak kitizong vilthei hiding ahi chuzong le hichimuna hi kivuina hlanmol min thangmama Valley of the King kitile Valley of the Queens kitizong chu gavet thei hikin ahi abanin Aswan hi ipidinga gavet dinga kho kinhamitile ancient Egypt ho to kimatna ananei nukha pente Nubian chondan het na dinga amho khopi hi chite ngai ji hi hichi khopi atui kulgam hi a temple ho le a museum ho zong tourist destination nom ta ta a hi kinin hi hichi khopi hi Nile vadungin ahin ho pa kinin hiji chun avadung mong zong mundang ho sangin avet hoi chum di senin hi hiji achu hichi khopi zong hi gavet te dinga hoita khat hi kide hi abanin Fayum kiti hi khopi hoita le linta Egypt gam lailunga kharahin Cairo khopia kona kilometer zakhat vela gamla aga umahin Egypt gam sunga dinga Oasis lin penzong hikida hi hichimunahin Garden of Egypt kiti zong aumin asungahin gamsa za chumchum le thinga thingphung za chumchum chule meding an chelo hing za chumchum tampi akituin hi Fayum min thanna hi Lake Koran le Wadi al Hitan Well Valley tiazong ki hi ahi penin chilaimun hi UNESCO World Heritage Site khatzong hi ahi aji chu hichimunahin achi sa kum asanga simlang ho akuna ana ngapi gukeu ho nial digamla ho chun muthei tampi na lai na hi abanin Marsa Madrut kiti hi Egyptian kosa tuipang beach hoita vanuya beach hoi pen la injong apangin hi Marsa Mudra hi Egypt Mediterranean coast a resort town kharahin tuipang achun neldi kang set ho aumin apang ho achun in hoi ta zonga ki sain bu nom ta zonga ki simin hi hichimuna hi beach ni tichu Mediterranean tuipi lam le tuipi san lam nga in aumin idei zo lam eiman ki thenthe hi hichi beach a tui ho jong hi athing senin mina ve dingin don the hi le akilom lewin hi akoma kol chunga chu ikal do a hi le Mediterranean tuipi views ho hoita ta in akimuthei kinin hi abanin Hurghada khopi kiti jong hi tuipi lam ho vetna dinga munnum ta khara hi kinin hi hichimun hi tourist center mun linta kilometer somli chandama sawa kilung tuipi san pa ma uma hi hichimun hin resort tampi jong aumin chihol a chu nangman na dei na ki hlenjing the hi in tui zat thanu mo adinga diving center tampi jong kina hi abanin Sam El Sheikh kiti jong hi resort town khara hi kinin Sinai Peninsula nial digamla tuipi san ki ka uma hi Sam El Sheikh mun hi adia diving thanom ho adingin munnom pen khara hi kinin asunga Ras Muhammad National Park kiti na jong chu tuithing se le Coral Reef hoita ta dim se na aum na khat a hi kinin hi chuzong le Nama Bay kiti na lai jong chu tuipi panga ki huila na dinga munnum ta hi in restaurant le bar thupi ta ho a na du na ne a na don na thei mun tampi kin hi abanin White Desert kiti hi Egypta dinga mun kidang ta natural wonders mong kharahin hichi White Desert National Park hi Baharia kiti na thanglam kai jep Western Desert lama uma hi hichimunahin sepza chumchuma ki simdo sungkang ho tampi aumen gala kona ivena hi le tuipi la a buhlang ki mudo ho ta khun akilawin hi hichimun hoita hi science fiction movie ho a kisim thu ho ta bangin adia trips le camping thanum ho dingin munnum di sit khar he kin hi chuzong le nial digam thanum ho le adventures lam thanum ho adingin jong munnu mama khat cha hi abanin Siwa Oasis kiti hi Western Desert aning lam khana ga do khopi num ta khar hi hichimun hi pam phung ho in kolin kichep le na ding deal neu cha ho jong aumin Western Desert sunga dinga mun hoi penin apangin hi Siwa kopi hi athang pia leithang leingana ki sa hin a in hojong atamzo lei ki sema ki sim do ngen a hi jein Fortress of Sali tinjong a ki ne hi masanglaya temple anaki sim ho asit nanung tampi jong den na lain hi hola chun Temple of Oracle kiti Alexander the Great Egypt gama advice ladinga ahung namun jong chu na lain
a temple ho chu akisu sit nanung hichimun la ho chun athang den na lai a hi Egypt hi gam nom ta le gam hoi ta kha zonga hi in adia khangthu sim henom ho le history lama lunglut mi ho dingin khat vei be gavil te ding thanuk umma ma kha che hi achunga hin sei ho tilawin mun nom ta ta le mun hoi ta ta tampi zong om na lain hi zong le tunia dinga thiam khat iga sei theu hi chan chuin tin video hoi so le like share and bulletin channel subscribe nai lo hon subscribe ne na bol pi divin ka hin team ki ve video kina ki mu ke ding na bonun stay safe and stay blessed.